ipot pada piri ka ulan ramalang. Nah sebab mega tu tahu mate, banyak ulama-ulama kita tuh mengatakan banyak orang meninggal itu di bulan-bulan Syaban. Iya, malomo tuh amatiangan na tahu di bulan Syaban. Jadi milodongi supaya na pada piriki pong Allah Ta'ala ulang ramalang. Makanya kita berdoa itu wa balikna Ramadan. Tak pada piri kak pong ulang ramalang. Kemudian katoka perlu sampaikan yang paling pokok ya. Setamana aja nana ya pengewangi awal Ramadan ia paling pokok alewe ipas sadiah. Alewi pasadia untuk matamairi ulan ramalan. Nah sebangka hadis nabita man fariha biduhuli ramadan fakada haramul jasadilan niran. Jadi nigi tau mario marennu rigau angkana tama ulan ramalan. Yang kedua alewe nasabaya sangeje mario alewe tu mario tanya ya roba boleh yon ya. Ya jika kau nak sapre maka jak ganti wi kamu tu sapre tamega rupana laga jolo ni tolai gordengi sesagi atau yaga gi alewe asam paja sunat toba ki jolo sampaja sunat toba ki maka jala dak matu di waktu tahajud menjelang subuh otoki sebelumnya angkat to sebelum masam pajang agak mandi sunnah taubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kami muliakan dan kita hormati bersama halena tolong melebita Bapak Camat Kecamatan Watasidendren. Terima kasih Pak sudah bersilaturahmi dengan jamaah Masjid Anugerah Pasetangan. Alhamdulillah ibu-ibu muslimat NU Kecamatan Watasidendren dan seluruh jamaah ia pengajian tae nasabah persiapan memasuki bulan suci Ramadan. Jadi pembahasannya sedikit membahas masalah-masalah di seputar menjelang memasuki Ramadan sekaligus amalia-amalia di bulan Ramadan. Ya. Pertama ia rupa dongeng kasih tongan hadis natu nabita Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Telu aga-aga yilaw. Telung pulang si tonganna tapi dua aga-aga yilaw. Telung pulang. Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Put tatambaya nga baraka okilalan na ular raja si bawala Sya'ban. Wa balikna Ramadan. Put pada piri ka ulan ramalang. Nasabak mega tu tau mate. Banyak ulama-ulama kita tuh mengatakan banyak orang meninggal itu di bulan-bulan Syaban. Iya, malomo tuh amatiangan na tahu di bulan Syaban. Jadi milodongi supaya na pada piriki pong Allah Ta'ala ulang ramalang. Makanya kita berdoa itu wa balikna Ramadan. Tak pada piri kak pong ulang ramalang. Kemudian sebelum ya tamai ulang ramalang nasabak ia ko ketetapan hisab mapuasan itu tanggal asidih ko ketetapan hisab
perhitungan. Ini pakai perhitungan Muhammadiyah. Jadi aja tak kada Muhammadiyah ya curi, sebenarnya tidak. Itu ketetapan hisab. Jadi kak dua nih, ru'yatul hilal dengan hisab. Ya komakadai ru'yatul hilal berarti mita ulang secara kasat mata. Ya komakadai hisab nah hitung mi jumlahna. Ya komakadai ru'yatul hilal ya ulange denayul mita mata ataupun menggunakan alat secara istilahnya ya mata kasat narekodena apa daraja layase yopo Muhammadiyah namo cit di midaraja tamatoni makiro. Jadi aja tak ada magi jeneng ka berbeda na pada mana mau korasi bahade sana kata ni cocok ni cit di bila yang penting tamai cit di daraja tamani standar bulan terlihat betul kan terlihat angka ni cuma demi panitai mata nah sama angka na cit di daraja tapi iro pak komeita dia pernah pita karena masih di bawah garis subuh kayak pinawa di pita apa pi daraja layase. Nah seluruh dunia isi Malaysia, Singapura nah bagaimana standar 4 derajat ke atas. Muhammadiyah itu menggunakan metode hitungan yang satu tetap masuk. Makiro. Jadi itu Muhammadiyah 30 tahun nisam mana metode maka tanggal aseko matu na puasa teh, tanggal aseko na lepai. Karena itu menggunakan hitungan itu. Nah, ya aja tersalah paham kan? Karena mudah-mudahan tapi kita tidak bisa nukar. Kemungkinan besar berbeda dalam penetapan puasa. Tapi nule bersama amui malepak. Besar kemungkinan itu, tapi depan ditetapkan sebab kita menunggu hasil sidang isbat. Jadi kemungkinan tuh angka puasa pemerintah menetapkan itu kemungkinan. Tapi tetap kita menunggu kemungkinan tanggal 1 hari Ahad. Tanggal 2 hari Ahad ya. Jadi kemungkinan karena ada beberapa itu yang saya nukan informasi yang saya dapat tapi belum. Jadi itajak bani harus sidang isbat Kemudian angka toga perlu sampaikan yang paling pokok ya. Setamana aja nana ya pengewangi awal Ramadan ia paling pokok alewe ipas sadiah. Alewe pas sadiah untuk matamairi ulan ramalan. Nah sebangka hadis nabita man fariha biduhuli Ramadan fakada haramul jasadilaniran. Jadi nigi tau mario marennu rigau angkana tama ulan ramalan betuanganna iya ulan ramalan mario marennu iko natamairi karena itu adalah tamu. Jadi ya ulan ramalan sitonganna tamu kita. Ya kung katamu melo boleh agay pigau nomor sidi pacingi boleh nomor 2 ya sapre itu lagi ipaci-pacingi itu lagi sapre itu lipakewe itu lagi ya gordenge isasai laipel i boleh itu kung katamu melo boleh. Jadi termasuk sitongan memuliakan Ramadan itu ya komelo itama ramalan ipaci-pacingi bolata apel ki ya pojo-pojo ilaga-lagama nangi. Nah sabab nanti di Ramadan itu akan turun malaikat. Termasuk lo boleh. Tatambah itu malaikat ko ramalan nih. Jadi aja na jolo na yero makadaga ribu kamati imon biero. Gitu. Bolata jolo ta paci-pacingi. Seri-seringi yero sade bolata ta paci-pacingi ropona. Seri-seri aku sade boleh bersihkan sebagai tanda kegembiraan menjamu Ramadan. Pada mujie tidi ko angka cara ko 17 Agustus mapenre umbul-umbul to menyambut pada mujie roh. Menyambut. Jadi disambui Ramadan boleh jolo yang aja jo na lewe. Matu pinalok ko lewe. Jadi boleh ipel. Ya komeki macece pala ta. Dia nama digaga.
sebagai tanda kegembiraan. Jadi ekspresi, itu jadi ekspresi kegembiraan. Kemudian wadingi mali sali sapak baru aga, aliliki sali sapak baru. Maka dari kamali sali sapak baru, ya mone masuli aja mone ya tak terpai juta. Ya moro sali sapak nama sempo usahakan iko maliki sali sapa aja na ya mak balo-baloy mana aja. Ya warna putih, agak-agak bersih. Jadi matan rangi rita kong kecarepana. Maka do macarepe mesa saya. Jadi pakai kakama gak tahu kasih malah salah saululo masih gini ita si warna nanu to malupa-lupa tambah lah sauluna itu jadi tapi itu kagak aturangannya roh, cuma istilahnya dalam berpakaian itu juga memang kita ada adab dalam berpakaian, istilahnya jangan terlalu mencolok. Ya kok kui agama wita na dimakruhkan pakai celak merah. Yang merah itu yang tidak ada campuran warnanya, itu makruh hukumnya digunakan. Katu tau masulara celak, mak baju celak, desisa gaga warna lian nasi garu, celak mamasam, merah membara, itu dimakruhkan. Iya. Kemudian, nak boleh toh paci-pacingi. Yang kedua alewe tama nih yana pokok kango nak boleh. Yang kedua alewe nasaba ya sangeje mario alewe tu mario tanya ya roba boleh yon ya. Ya jika kango nak sapre makanya ki ganti wi kamu tu sapre tamega rupana lagai jolo nih tolai gordengi sesagi atau yaga gi alewe asam pajas sunat toba ki jolo. Sampai sunat toba ki makan jala dak matu di waktu tahajud menjelang subuh. Otoki sebelumnya angkat to sebelum masam pajangi aga mandi sunnah taubat. Iya kapak jarang na bahas tahu dia sunnah toba ki. Tate siaga bangsa na tate dua tate telu iya deto nanu tate telu makan ja subuh setengah na telu setengah na pak tate apa mau liwa subuh memo tate lima na pertama subuh. Jadi otoki makan ja tu koto dia tengah benih saya tapi ini anu ya ini di tarekat kota tarekat maka daya komelo ko magampang itarima pak dongamu mudah tembus oto kita ngebeni dio pacingi alewe dengan niat membersihkan diri untuk menghadap kepada Allah. Ipacingi alewe untuk mengolok kupong Allah Ta'ala. Apalagi nareko dio sunnah taubat ki mandi sunnah taubat purai matu iro alaki ajenne ki suku napa malaki korang nibaca deto na mega namo bangsa silampami dua lampa napa ki mas sempajang sunnah taubat napa mas sempajang sunnah hajat napa milau dong. Itu mudah diijabah. Yang kata meraji-raji ngitarima pak dongan nata suruh lakukan itu. Jadi motok tengah beni tate telura tate telu tate apa paling lambat jam 4 dia sunat toba ki maka tapi ko carana dia sunat toba maku ya ajenne ki jolo pada kotomelo mas sempajang jenne ki suku jenne jadi aja na cica misikue cica majlu mata de pas suku jenne tak bisa lima ki akalimomo ki akatalu oi patamai wa inga cicang napa to majlu mata ipak ganda mana yang katalu pas suku-suku mana lima kiri kanan katalu
ulu itu si bado cile cicak denak kata lu tuh. Pak Mega tuh tahu. Denak kata lu tuh ko cicak mi sapuru ya tulu ni pasiala do cile. Iya. Jadi cican lah. Jadi denak kata lu ya tuh. Iya mitu aja bisa pasuk-sukui. Nasaba angkat tu riwayat ramping. Maka dana nigi tau mak jenne napasukui. Kang angkat tau mak jenne dena suku. Cicam mana mi? Mak julu mata cicam mi. Madarito akka cicam mak julu mata kata lu ko limana pokokna la sigaru-garu mo. Ede pas suku-suku mana ngi? Maka deh ko riwayat nigi tau pas suku-suku ijenne nah. Maka dosana iya rola bae si bawa iya na pigau pure na pigau na pacingi manang ipong Allah Ta'ala. Jadi ya tu jenne palaga dosa tuh. Iya, palaga dosa. Jadi oto kirona maka meki dio to meki camme jangan mandi telanjang. Jadi makun raya upasame manik jangan mandi telanjang. Usahakan inang kebasahan kain basahan ipake namo kilala WC we. Apa onron na season na tu setang ko tilala WC we. Iya. Nang kaji tu setang lala mata na mintai-tai ki. Iya, makanya kata makana Allahumma inni a'udzubika minal hubasi wal habais. Setang ngarone si bawa setang makun rai. Itu jadi dena roane bang, namu makun rai nangka ko tilala na maega ko tilala WC ko tama. Iya na tu nakada nabita bagi perempuan memang jangan. Kemudian jin itu kan bersetubuh dengan orang yang mandi. Iya na tu ampai yakel orang kata biasa tahu madari matampu natak ditampu na. Kami ka makokoy. Kaya itu biasa maka dari malajangi dena lajang setan memang mi. Jin memang nasabak dia bersetubuh. Yana tu ampai dena wat dito dio mangolok ko ay masolo di makun raye. Biasa kok kisalo dio to mengalirkan air. Masolo ka wae mangolok ko wae masolo itu juga bahaya. Karena jin itu di atas air makanya dia bersetubuh. Matampu itu anak jin. Ko jaji ni matu kaji ni dena pita maka dia tema lajang jaji ni matu ni. Karena itu dari manusia juga. Iya na tu nanca jituru salo. Itu nakana manci turu salo. Iya matu iya tu. Cuma napa hitamnya le nama kada makui. Coba maniru. Iya ipa aja itu. Iya mega makoko tu. Dia napahang itu wero. Maitananya tu pak angka biawa, angka mancaji banyak. Tanya turu salo bawa kabiawa aga. Kariwaya itu di Halifah Umar itu nacuri le darah na paniping yale na korupa darah maka dah iya anakmu mana kademu ala kak maka dia jaga manjana kana aku na lo kolo ni si senang kai macul lo bolana menre ko bolana na lapor ko Halifah Umar kemudian Umar itu maru'iyah langsung tadi maka dah jin mematumi ya namanya gatau na pakabilin-pili makokohe iya. Apalagi di media sosial menre ini kan ya tama-tamange nah maka kampas setange tamo ko tumapanan na maka daya memang ini penting saya sampaikan ini aja ini sudah dari dulu nah ya na tu ampai nabita na pak gurongan tu nah malah dan pasangan ketika wanita mandi usahakan pakai kain basahan aja lalu tapak gure rona tanah darairo anak-anak gadis itu iya. Kemudian purakio nama jenis suku tabolo ni aleta takaleta sebelah kanan napa sebelah kiri napa sini pada saat kita menyiram tubuh ko ni pokoknya sange mandi toba iya ku ibolo iwa takalewe ipangolo ni alewe lori pong Allah Ta'ala seakan-akan iya roe ibolo ya bolo raga kulwe pong Allah Ta'ala dioki seakan-akan. Jadi makanya harus tutu imatai napa ipenat dingin seakan-akan Allah menyiramkan. Kemudian di saat itu ladani posininna dosa-dosa yang keri watakaleke po talagarang apa pada ya wae masolo no pole watakaleke.
Jadi sambil baca itu. Jadi ibolo yaro sambil toli itu liano kagero. Namoje tung kalasata. Komadarin kalasata. Tapak itu yaro. Ya koto dio ya tu tilawi epong talak garang nga iya lah sayang kari watakale ku pada tak sia curang iya wai upake dio he. Tilawi mandi itu dengan doa. Itu jadi tilawi ya roh. Aja nih kan rusuk bawa mak bala. Iya. Dia pada mi bukang itu. Itu ina tidi selengi. Sininna ijamai pak doa gemanang. Iya. Jadi namu ya roh dia. Iya je tu kanja na wani-wani ki dia sunat toba. Wani-wani ki ya nama ngaribi. Meki dia areweng. Dia sunat toba ni. Setiap nasabasya suje tu dosa maka je tiga dosa ina rut dia sunat taubat makomiro carana de to gaga tu perlakuan khusus na maka de doangi we de to gaga maka de lipa bakatoa na pai doangi koro maka de yemi ku ibolo iwatakalewe posinin na dosa-dosa engkau kuri watakale ku talagara ngapuang yala si seakan-akan Allah yang menyiram ina riasa mandi sunat taubat makomit iya pura nikmatu cemme mapacimana ni rolelewe ajenne ni tema ajenne suku lo ni asam paja sunat toba pe ko sira sampaja sunat toba masam paja sunat toba niat nami bawa akadabani wakatai masam paja sunat toba dua neraka karena puang Allah taala ku amiru jadi maka gampang meki pagan na iya pa de na marigaga meki pagan na iya neraka na sampai jasuna toba de na marigaga namo siratu rakan na sampai jasuna toba de to na marigaga itu pede mega pede makanjai aga na pangupuna pangupuna to mabicara pangupu ki ko sampai jasuna toba angkat tau panrita na kaitkan si bawa sampajange kaitan na si bawa pangupue apa makna iya ro pangupue si tongan na pak doangan tu jadi ya agak ya kotoba berarti dosa do boleh tasalange kega na sura makanja ibaca angkat tau panrita makada ina iya makanja apa melo ko je tu ko terima itu bakmu melo ko pacing elemu dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah makanja itu iya kemudian angkat tau makada ayat kursi iya apa itu ayat kursi nak puang Allah taala mana hana jallo Allahu puang Allah taala la ilaha alenato illa huwa alenato Allahu la ilaha illa huwa al hayyu alenato al qayyum pangala taala to la ta'khudhu zinatu wala naum alenato gitu ina alena mana hana jallo jadi itu ayat kursi ismul azam asanna pangala taala yang agung angka mana meneko tu ina alena mana metona jallo tu pada kulu Allahu tu kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ina alena mana yana tu nak kada ayat kursi pasibawe kulu Allahu terus pandete tapi de to na ya rumah kada mesti ro de ya ko de ta ayat kursi aja nana iro ta baca itu de to na mutla iro cuma makadami nasaba melo ko je tu toba ko pung Allah taala baca ayat kursi kacicang napa mu baca kulu Allahu akatallu rakaat kedua pada niku mu patamma ikorang itu iya apa dega gak tahu apa masam paja cica mita to na tambak korange nule patamma itu 30 geso kulu Allahu bana mu ganrusu akatallu iya namu bacanya tu pada nih itu istilahnya ina ro tapake jadi ya ko masam paja sunat toba ki ayat kursi si bawa kulu Allahu akatallu iya pangupuna angka tau maka dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah tuh alai capana suratul Baqarah amanah rasul kemudian napa mu baca kulu Allahu akatallu rakaat kedua angka tau maka ayat kursi napa kuliah yual kafirun maka to si kuliah yual kafirun nanya baca ko agak sana
sampai sunat tobat nasaba ia tu membedakan antara muslim dengan kafir. Pak Iro ati mandari tu maraja bata-bata. Mandari ki maka magabawan ni aji pungewi nasalah kagi pun Allah Taala. Mandari dia nama magabawan ni aji iya. Itu mandari makro itu seakan-akan tidak ridho dengan Pak Berena pun Allah Taala. Angka tu pasan na pong Allah Ta'ala, man lam yashkur ala nakmai, nigi tahu dia nasukuru ki papedale ang kay walengi, walam yasbir ala balai, dia nasabara ako na pole abala, walam yarda ala kadai, ya kung kagaga polewi na siya noko na ko de na, betul kan lah, tuli masumpa papenadina tidak ridho dengan ketentu aku makalay pong Allah Ta'ala, fal yakhruj minal ardi, suruh yaitu tes salay linoku, paliat luprap bansiwai, suruh ni sapa pun na sumpay aja na naya na sumpah. Iya. Jadi aja cede-cede nan rima lawas magabawan ni aja pacar lagi aja tak terima. Iya. Man rima lawe bosi winasoy. Tuli bosi mana? Siapa aja. Isan na din na bosi nasoy. Palapaga. Gitu. Di kagak tuli sa mana waktu ang kami tu tomakotu. Jadi iya, jadi usaha kami nasaba makana pa tu pe atas salangi nasaba deni terima ketentuan pun Allah Ta'ala seakan-akan dia tu ridho baca kuliah yual kafirun. Iya. Jadi itu naik. Tapi ini manibawa roh desa rona kada tau pandri temi ro makada nasaba ia tu sure pak dongeng toh. Yati ampai mandari upau makada. Ia kona kan na musibah na masara-sara masat dingatimmu. Pegai baca inna atena ayaru tala pangupu. Ale pangupu inna atena. Ia ko takut tasat dingele ta mega masalah dia na me maketta. Ia siuru si aja selesai. Pegai mu baca alam nasrah. Pakuli-kuli muyero alam nasrah laka sadar qawdan an kaisrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak tapakuli ngero wa rafa'na laka dzikrak wa rafa'na laka dzikrak. Iya komelo ki komisanya tuli nahina kangi tawe deje gaga ekonomi de na melo tarakka iya si jama ya si salah iya naru wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika fargab. Eta baca tadobul ortare wa ila rabbika fargab wa ila rabbika fargab supaya macawe ki lori pong Allah Taala dia nama digage pakuling itu. Jadi aja takale baca lalu mimater ude mancaji pak dong biasa nabita baca surah angka ayat na pakuling ketelu na baca. Itu fungsinya. Jadi dia itu ya wala padongang pada itu kumasampajang au baca Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfani warsuqni mengilau aku aja takada warsukni ya kumakaraki warsukni dalle umumi ya mi kumakaraki warsuqni ilauni betul ya tu kona pabarakai pong Allah Taala. Saya dapat ijazah langsung itu tentang zikan itu. Tapi aja tak kena warsukni. Iya itu ya kok biasa nih karena dia warsukni wahdini dalil umum. Tapi ya kok angka agak khusus metilau pakai warsukni napatilau. Aja nalapakan ngilillah atau ati nai pakai. Nah. Iya. Jadi itu kaidah-kaidah sederhana itu tapi itu doa sangat mustajab di situ. Iya, kodale ilau to rasukan nih. Iya. Itu ya sange dalle tepak palimatan re. Ya wana tepak kesehatan tapi ia tu dalle kami namariawe waramparang. Jadi ia tu dalle kami namariawe kulalan agama waramparang. Dia naga cauriawe tu dalle waramparang. Dia naga yawana. Itu ayana tu ampai makada aja ni salai tappa gara-gara waramparang isapa. Nasaba isolang itu dalek lopoe nas lalu dalek kami nama lemah. Itu wagar kira-kira oto ya bereng napa to malas sepeda wela dapat itu makole batu la betul kan nak buru kan itu na untuk lologa sepeda iya na tu tahu pada kalebarakan itu tahu deh nas sampah ja gara-gara sibuk masa padale pada itu
Iya, tepatna nasolangi gara-gara hanya mencari rezeki. Padahal rezeki yang paling rendah itu rezeki dunia. Iya, orang peralino. Dena gaga cau. Apa iya kene orang perange asogirange adalah nikmat besar. Dena adele pong Allah Ta'ala. Dena adele, maju kada dena adele. Nah dia gaga orang peran atau kesia-sia. Kamu kira? Tau sogiemi berarti dena adele pong Allah Ta'ala lo kuatanna. Dena adele. Tapi ia orang perange bukan nikmat yang paling tinggi. Sehingga ia roya sangnya senangan, jadi itu orang perangi bukan ketenangan, bukan. Iya. Jadi apa ya kene orang perangi non ri ketenangan, dena natan natau kasih sia. Tapi tidak gere, tau sogia tenang, nah iya mako kau tau sogia mega malah saulu. itu bange. Jadi tania tu itu orang perangi bukan ketenangan, senangan nih. Tapi Allah memberikan ketenangan kepada hambanya siapa saja. Tahu sia-sia lenga tenangan. Namun mereka orang peran. Angkat tu teri ta makada. Ya kau ita ya nu deje sakada gaji tapi we den angka mana nama susah. Ia lengi dalle tenang. Angkat tu tahu sogi we coki mel lupa. Pelala mata de pagagaro. We din Asunami bali bola na mabok kanali wasila na mabarabaro na nasa ang tulaw ngukurilalan ang kukur dega tanya tenang jadi abalalo pun aja tuh iya jadi aja tak kada orang perang mariawala de tu orang perang jadi aja tagadai kangi tepat tak gara-gara masapa orang parang aja iya ya na tulman dari borapa balu maka ko mabalu-balu kit pakanjaki Pak Mega tahu kasih angka na nasarun tuli maka na mau pada gagah na balu itapak na napasiangka igol la kasih itu apalagi ramalangi mate Mega tu Pak Balu itu aja taganai kang itapak tamagi sahabat mak balu nak kena dia aja gangkat nih tu kibanding tepak ya muak beli mu balu ya tepak mu tu masak mu pasiang ke iye betul ngan nama balu gol lah ko dia nagan nak siliter patimba gabay ya aja lalo mu timbangi tepak mu napa mu pasi timbat tepak mu aja lalo iya ni paca aja tapakan jaki jadi naya ko dale pu Allah Taala melo malengi angka uruntu Pak Bu oko kita mak baca-baca kak ro ulan rio lo runtuk ya ro maka da iya ko angka tau nak gangkul ngi mapigau betungan nang kagaga na jama na iya ro jama-jaman na mastinna dibayar dengan harga misalnya 5 juta tapi tahu ya ro pak jamai nginalengi di 5 juta na lengi padahal mastinna kireke ngi jaman na ya tahu 5 juta tapi si 5 juta dia lengi tanya si angkat na batongan na dena si patok zaman na si bawa gajina maka dai narampe korilalan na aja mo maselang natutuk puang Allah Ta'ala lalan na tu dale masuk nasabari na ganda natuturak ko lalat dale supaya dena su tanya pula ko tu dale mo na wajah matu tawak kamaja ya tu 5 juta lebih sopa ang kami matu dale lihat tama tanya pula ko tu jadi ako kagaga tajama na dena siyang ka si pato si bata jama si bana wajarang ite aja mo ta masusah magay ang kamatu na lengi po Allah Ta'ala lalalya dena itu nolah tappa masih balikan na ya ko ang kataw mak jama mesti nasi 5 juta wajaran natapamilaw di 10 juta dena siyangka na jamay si bawa gajin na meloy na tarima makkaday koro lay bukar niya to tawe supaya tak bolo ya to gagay maso na denonro yan na to na mega taw 10 juta gajin na mo na dito na mega na napake makamaja ang kato taw patalurato misa bu gajin na kasi macicil motoro mato yung kamatian na masikola kenapa ditutupkan yan na bahaya termasuk pajabae ro itu ya ampai madari ka makada yan ang kataw makalasilasi matapukong kagaga na jama makasolamu ya tu magi na mega pasar pista lapisi de na madeceng itu kare itu sampai kare ada iya tomi makoe yan na par service AC pas service kulukas
para servis televisi sola minala kabala na solder dio korone na panapakamaja te masoli de nule madeceng itu de nule madeceng iya na kan na yun na iro lalang makana de na sipato iya kene makana anu deje gangka na walau pak deke iyo ko na madeceng saro kerja aku na bawa pada 200 banda tawaja apa solder na bami je itu na make na sanape mele yel ngala wah ne dia na malia televisi sola minala na pasi sele isana gitu iya to mi mako ya to sampai bisa pa angkang gota aku podang jadi kebiasa podang aku maga-maga jam make wita na silapo je tu televisi da tu 5 komo ko tu nah saya makura-kura baraka je ko manistas jadi makiro jadi tapakan jake tukang batu ini aja na sambarang ko tite makadai na mose ko minawajaran na kasita we mama dai itu kan na to ni tapakiro pas sidak kata tonan lo ko tahu itu nalo moyangi dale pong Allah taala iya itu kare kong ka guru sekolah pa honor 300 bisa bu gajina 350 gajina siulang nah dia tu naganna pangal di sabunna me tu masasa majujurna na capu tapi magi na sekolah mo anana macicil motor matoi makan ka sampai mabola na 300 itu sabu nang ka pajabat 10 juta gajina siulang to 5 kontaran padahal komelo ireke magai demetto naganna iya ro pa honore 300 sabu gajine ko malasa anak na bodrex minalya kita papaja pura manre bodrex ta papaja bolokang iya ra 10 juta gajine tanda obat dokter capu si papat de melo de sonti bajai na sabak na pasu ipong Allah taala ro gero na bukara ngilala na tak bolo masuk na sabak tanya meto hakmu tanya dale mo ya tu iko mi mala salai hak na tahu makiro de gaga pabu pasagi way bosie lagi kulalan na hadesai tatio kolino denang kanalap di walaupun 1 titik si tati way bosie no pole langi denang kanalap di si tati pas-pas ukuran na paturu pong Allah taala jadi aja tak kana lebih way de na lebih de na ukuru pong Allah taala way bosie no lalan na si taung tidak akan pernah lebih walaupun 1 titik. Iya, jadi ada tu ampai makan aja tu musa saya serangi musa saya bosie makan magi dek pura yukuru angka minonroi mega tak bolo makan apa si pulu ngokor la bolong kosong ngokor ya makiro ya tetapi jumlahnya itu sudah diatur jadi aku masan rai bosie de nalempa tapi aku na pamasang ni den curug ki makiro na tu milau dong supaya ya bosie mak baraka makiro katana wala ngasoy wala kasoma baraka naya ko wala bas kasoma baraka bosi mak baraka iya ro balawoy ko nakan nay bosi tapam meke ko bosi mak baraka iyo mo ko tanya bosi mak baraka napay si ganru suman re balawoy ko bosi de na malang ganru suman iya ko mak baraka na mo balawoy mi tau ko bosi ina tu nama darin kabalaw malope-lope olina malagalaga na way bosi matokan na ya tu way bosi mak baraka nasa to pandita ni jadi ako bosi aja takada bosi si man si balaw de takada ki po tapak baraka iya gagay na di magpedecing makiro itu ada nang katu wilawi makar bosi si maga si de karena kita diajarkan minta barakahnya ni tapahan itu dito kaje naliwan na ro napay kemudian ona to dio sunna toba ki napa masam paja sunna toba katisan ni ke gawat tu nama kanjala da to milau toba ya ko to suju aja na pura ki ma bersalam ya ko masam paja sunna toba ki oko suju paca purange ilau toba ni oko tu ya sange toba taba ya tubu taubatan torewa ingaramanang ya rota salata na isa mana mo aja tu na hindi jamay risa sama kada ya ko ti kanto nalakay ko kumatinroy iya male ni na isa man natanya timbagang ulawa may pakyang na risa pa irisam ya pak balyang ipacay-cayrang ipacodokang madare makalasila-sila na narisaman na hindi jamay yan pa ito isuro mingarang yata salata dele isurok ki mga kuiwi
maka dami pun Allah Ta'ala ngakui muije. Makanya itu taba ya tubuh taubatan kembali betul ngana rewa ko rana mana ngejama-jamamu. Nah nisap pun Allah Ta'ala kada ila cundek alena makalasi. Nah isang cuma melo mi pun Allah Ta'ala ko yang ngakui asalata. Depa kan ni seponge makana salah ko je tapi dia mau mengaku pada mini kong kanata ini sama kada lena je rapai paneon na iya cuma melo mi ko mengaku kadeo ko makada weya to kasi ona maka salat adampai ga dia na marigaga pak mengaku no makilo iya mo ko lima kada ha tania de kada tatte are julun na iya langka maka makiro jadi angakui bannya salat tak yolona po ngalata na pakade po tak dampengi kai selesai. Maka lomo na po Allah Ta'ala kung kakasalaha pede madapeki pede mariyoy ang kagaga ilaw pede mega ilaw pede mariyoy yo po ati di ko taulino yon ri mangilaw ya ko chomilaw mo chicha na lemoy ya ko kadua di makarani alasi dia lagan nak nakatalu makarani obe mana ka tahu maka papelen lagan nak nakali manasang kasi atula paling ni ya po ngeda nak kan pedek mega ilaw pedek mariyoy itu nuna tu jadi aja mau tambah susah gitu kira kemudian matu kota mai kota kok mapuasai paling tawe tanggal asidi berarti 1 Ramadan itu masuk tanggal 28 aso 1 bajar roh sangadi ya iya sangadi kopure mas sampajang mengeribi tabaca surah Al-Fat akasiaga akatalu surah Al-Fat 20 sera ayat kapa aja itu inna patahna patahan mubina itu jadi surah Al-Fat tabaca ketelu aga gunana insyaallah ko napak barakah ipong Allah Ta'ala dena kenai abala maraja abala maloppo gangkar ramalange mangoloh de to nama susah papedaleta gangkar ramalange mangoloh itu barakah surah Fat itu tapi pas 1 Ramadan ya kedua Ramadan tidak mengaribi napura mengaribi tabaca letu iya tu nah agasane letu iya tu na tamis iya tabaca makanya lalo ko masigi tanang kepimpingi tapi kang matarawi ni rawanin na matarawi ni katarawi pura pisa to tapura masampa jam mangaribi rewa kilo bolata abacay iya itu jadi tasakang ibace akatalo 2 barakan de nakan naik musibah maraja tatola abala itu selama sampai Ramadan berikutnya sitau najaming itu pakai selama patola bala yang kedua ilomuya dalek na ya tahu gangka 1 tahun ke depan itu pas 1 Ramadan na amalkan itu ulama-ulama kita itu jadi aku madari saya yang memang perhatikan itu amalia-amalia seperti itu saya perhatikan betul iya apa angka tonga tu taung pak bu makrowe samana sa ditaungi macipi-cipi sa didale angka tu makrowe malomo-lomo ya si pamulai angka to angka mo de to na siaga tapi angka itu seperti itu selalu dicukupkan rezekinya dimudahkan rezekinya itu ya jadi surah Al-Fat itu baca katalu ipakoling jadi angka to kita tahu kataw kita baca cica mina baca tapi akatalu na pakoling tasidi ayat tapi katalu na baca katalu mana na baca tapi aku ya aja mau tapakiro baca bani materu itu apa iya ro pada mati je ro apa akatalu na baca katalu mati letu cuma nah iya ko angkat pandrita makada setiap sampai berdoa ilau ya ro ilau ki salamakan ilau ki alomuya dale iya letu si iloki assalamakan iloki Allah mau dalek gangka katalu iya jadi itu yang di pas 1 Ramadan ya
Jadi ko satui, iya roh malam tanggal 1. Tapi mengaribi, Naisa. Mengaribi nanjur kata pandrite. Palawangan na mengaribi isa ini baca. Iya. Kemudian angka toce de perlu sampai kangi. Iya roh ko mengaribi di ko ramalangi. Makanya pak ko metete cek de kama apa iya tuh ko buka itu talingi kesempatan buka iya ta aja ta mampasilelung talingi kesempatan iya karena berbuka juga itu adalah ibadah iya jadi upasangi wadi mo tu yala pitu menit bamuki aja talan sukama iya angka tu tahu angka memang nikah China kata ni si babe pak bang are palah dah apa nak apa minu Allahu akbar weh angka mopi apalagi kau kesana bepaya tu angkai kalukuna angka mana mopi aku isina teh jalan kau teh pas dah ay aja agama itu mengatur ketenangan dalam ibadah. Nah iya tuh mengaribi pak na metta mo melo si jatuh tuna metta satu. Iya. Jadi iya na romatu pak baca pangupu kota masam pajang. Ponco kini pangupu tak. Iya aja na lagi kesempatan. Aja na to si lelung. Mangka mo pi kasih tetu datu dapat itu kota matoa kasih. Maka masih na to na makado-kado. Ega. Napai mak balendere kaba di toli bapat di ati di mitel wanjo na pak bang. Iya de tapakan jaki cede nunero. Tatoro cede tuh ngana pitu menne angka to maca napa bangi jolo radio kato be sama koro iya kok bangi radio napa bang tanyale na bang napa mandre latu piban na radio napa deng napa bang alena aduh angka tahu makoro jadi nama rigai di manibake kami tolak tapi alengi kesempatan angka tahu buka kobolana alengi kesempatan nadapi lo mak bere jama aku masih iya taja aja tani tahu tator cede robelah aja Pak Maega tuh itu dia nama rigaga isai makoto bisa mundur apa ayat isai masarolat bi ko malalalale wani ni jama angka metohat de sana maka dah nabita bikin dewa kita urangi oko umakku ko malalalale wani mi tau umakku masih sai ilap bi makanja iko malalalale wani na sampajangisa makanja na makada sitang ngajat tamana isay napaki bang dahil na mariga atau bangi kota may bani tapi PT Taiwi napakama nah alay 20 menit enggak kesempatan na tahu apa angka tu tahu de nakalangi buka kota niya nanre de nakalangi nah saya ko beppa mi deu buka ayo bukonan re tapa angka tu tahu napa beppa nanre na pura minum pura pi matarawe napa manre mak dupa jadi kasih kesempatan jangan menyiksa biarkan orang menyempurnakan ibadahnya nah iya akhirnya jadi ini menitu pengurus masjid nonroy aja na elo tabawa ipo elo iya aja pak ya ko elo tatu ipo elo dia tu gaji iya jadi tadi cedero maka dah ya toro memang itu mungkangi maka dah ya ko tami mangaribie sekok menek purana batawe na paki kama supaya redi buka ko boleh kamu pakai sampatata lo mak bere jamak mangaribi ya ko tami isae sekop pi menek na purana bange na paki kama supaya rotai kasih mak dapi sepajang isah iya akhirnya jadi itu yang penting saya nukan itu ya teh matarayo ko 20 rakaat atau 2 rakaat arwah iya ya 2 rakaat napa mawitri wadingi langsung mawitri wadi toki maka dame moto pamato masam pejat tahajud dan mereka ya miridi melo emale 20 aja na tawitri jolo latu pi 20 napa ki mawitri makiro kemudian angka pakutana 2 telutama nomor sidi iyaro tau mah hakekah maka dawat diga ko sapi ngigere siaga na 7 ko sapi siaga tau na 7 iya tu akekah ko saping iman ta sapi mi palabai sapi ya
Iya ko Imam Mali de gaga wita de wakada de gaga de pagau runtuk penjelasan pangulut ta Imam Mali siba Abu Hanifah makaroba agasane mahakeka saping iman namo iman ta sapi na palaba tasi dia saping pitu bende angkana na iya ko tau mahakeka iya ko cidi bembe cidi tau arwane wadi dua bembe kalau mampu pagan na dua tapi iya ko cidi miton roi mampu cidi lah iya apa de tu nak kada mutlak dua de tau mampu mali dua bembe korone isuro pagan na dua iya ko de na mampu cidi na maka dalalo iya ko de mu mampu aja na jolo ang mampu topo ha ko tulo mo na gamay ro jadi maka dak we na arwa apo anak melo to barana arwane manang atau pitu magampang sidi na sapi muli lang kamacho manan nate atau pumana ni makala akekane na cidi mi mampu kita aja na talia nganya pak iya tu ko maka da memang ipagan na idua na pitu anak na rone manang dua patu sapi tagere na pasapulop paja jida to na mo cidi mi ko cidi mi mampu daripada bembek tali pitu ena makiro jadi na palaba iman tasyapi palaba wadilalo kate wadilalo maka dapat kuyasang loki de tu le mali bembe masolila le bembe baran maklu ya paju ta bembe na madandi mi loki oko pak gere sapinge tapodangi maka da gere rang aki kakak walai si bagian boleh atau mapak botingi nama gere sapingi maka dah gere aki kan ni nianre mapak boting de na marigaga wadi iya wadi ya miko karo bayan rema pabuti salah gitu kecuali bagian tamu dia marigaga ya miko bagian nanti aja kemudian angkat torona tentang pidia maka dia tema cupa bicarogina toh makie iya ropi dia isitongan na kafarat ya sange tanya kafarat kafarat patolah kumaka depi dia kafarat patolah iya tau de naule ma puasa ke gayasang nomor si di tau matoa de na nulle ma puasa tau matola da maulu ni kasih da kai de nulle ma puasa iya na tu maka majapid dia tapi dia na puasa pidia bangun na wajah cupa asan na ko bicarogina siaga satu mut siaga sidimut iya ko irupiah kami sekitar 60 na sakbu ka apa makokoa wita ko basnas 60 na sakbu tahun riolo gajero 60 na sakbu sesok karena memberi makan satu orang fakir miskin dalam sehari artinya setiap jumlah puasa yang ditinggalkan jadi ya ko siaga angkat nanrewe makokoe de nakada kataluman rea de sekali sehari iya ko 60 na sakbu mamma kanja angka lalu 50 sakbu wita iya 50 sakbu angka toto pandita nasa de tergantungan remu ya kok restoran manre ko soso 200 pa sakbu jeso yo puna sakay ko anre mo makada ya anre ko jeso seko me ya nah jadi itu anunya hitungannya itu memberi makan satu orang fakir miskin satu hari sesuai jumlah puasa yang ditinggalkan wadi pasi pulung 10 sona nape wajah atau 20 hari wadi to pacapuran nepi mepi malepat teh mepi malepat teh wadi tu wajah pura malepat kopi dia kada tapi na pasume man ni pura pi malepat ni anu mi yaleng na depi gagay mero tajat-tajang ni tapi iya ko ya makanya atale barakana okilalan na ulan ramalata pasu ya nawannya sebelum manu teh kemannya lepar 2 hari atau talungas somelo na malepat teh pasu nih iya wadi ci ditaw yalen na yamanan wadi sampai makadai ya ko bagi-bagi ye
de na mala da makyang ka yo poko ya le ngici dina tahu atau dua na tahu keluarga wadi tales sila surat ta wadi maka doeng ka kasih sila surat ko korodesi sa gaga maka rajing andre na maka rajing may gana na masikola pakere kasih rajing wadi tale ieu na riasa keluarga dekat ya sange keluarga dekat pak sila surang dega cau cawe iya tuh napa maka ada tetangga dekat itu bali bola macam itu jadi ya tuh ya sange keluarga dekat sila surang itu keluarga dekat dia cau cawe itu nah ya rawat dia leng anak pakir miskin sitongan itu jadi dia itu nah kada anak yatim de pakir miskin ya ko yatim minasogi nah ya kok jadi pakir miskin tersapai maega ko kampot tak iya namo pegawai makna namo polisi bapak tak gaji mega gaji na polisi itu kasih mak dari ke mata tu iya kong kanana nama sekolah magan talu anak nama sekolah angkato ni bayine na palasaw nong kosoki kato di matuan na iya na siaga mi gaji na kotal lumia pami juta gajina dia tu nagana yupe tu pak balue nama dari tu asoso mega ke polan tu jadi aja takana makaraki maka kanja bolana yandre ka bola deni yandre maka gatau kasih randri cami bolana nama karajina andrena warna sigaru-garu maka rajinga de makanja bolana apa biasa madece iya angkat tahu si peto-peto lirina bolana weh makai gaduin ini jadi aja takkan datanya ukura bola iri tatania iya jadi rotano jadi Pak Deni Andre bola itu Deni Andre itu apa salah itu kena balu bolana apa melian salah lah di makiro iya na perlu dibantu kemudian makadaka ona tahu malasa de gaga harapa tahu mata yang kedua tahu malasa de gaga harapa sau yo poko malasa nang kamu harapa sau nah isuroi maka kamajaka bak puasa itu tapi ia ko malasa ina de gaga harapa sau maka iya teh malasa sakdam ni Pak Buran deh betul kan dia ditajam ini mate dia ditajam medising nah itu membayar fidyah tanpa mengqadha puasa iya kau tahu matampu si bawa tahu menyusui kedua ibu hamil dengan menyusui tapakan jake nuna nareko nak kita urangi alena nak kita urang maka dia koma puasa ka iye ai mesa apa batampu kaje si bawa anakku mesa membahayakan maka dia mengqadha puasa natolai puasana iya nareko anakna na khawatirkan tanya alena magala ma puasa kalena saya ya magala ka ma puasa tapi we anakku wa kita urang maka dia mesti qadha sekaligus bayar fidyah dua na wajah nakaba tui puasana natolai tui puasana apa magala jadi alena qadha puasana sebab magala naganti matu ko labai iya ro fidyah untuk anakna ya ro na khawatir ka kali na di mapuasa ro na kalian puasa anak akan jadi kaparatnya anak kandungan itu adalah fidyahnya sedangkan orang yang tidak puasa tadi ini karena anaknya mina khawatirkan maka dia mengqadha puasanya natola itu dua jamanna jadi kolaba mimana ni maturo jaji anaknya suruh ditolai napa iya ko fidyah na wajatoi tapi ia ko alena mina khawatirkan alena mi dianggap marid yang enggak mi tahu malasa si bawa na khawatir katui anakna na khawatir katui alena maka dia tidak bayar fidyah tapi cukup mengqadha puasanya dia nak kemaja fidyah tapi mesti na tolai itu luar
angka tahu denak kamajapid dia matola puasa mi bawang, ia ko alena na khawatirkan karena dianggap sakit. Tapi nareko anak na ban na khawatirkan, dia na khawatirkan ya alena dua na wajah matola puasa toy mah kamajapid dia toy. Itu aja lalu tak kada anu bawan lah. Ini mana? Itu kuncinya. Si bawah, kegapi angka tu tahu boleh membayar fidyah ketika dia tahu agak je senaro arakon lawesang. Istilahnya lawesang dengan kekeringan yang mencekik. Itu. Jadi orang itu mesti dia ganti puasanya sekaligus kabak puasa kan? Itolai puasa. Agak pirona Pak Bahat? Engkau pagaro? Oh iya. Sawal. Oh iya. Wadiga puasa Sawal ematu igabus si bawa puasa kabak Ramadan. Barak na mahalangan ukulan ramalang pitung ngeso. Dito mapuasa pitung ngeso. Na iya romeki mapuasa Sawal. Wadiga angka tau panrita palabay. Na sabak makadami hadesa berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa apapun tetap yang penting ukulan Sawal. Jadi puasa kabak no macio to ni puasa Sawal. Nah, magampan ya ro. De nah. Cica punya apalagi mai kaboti. De. Napa nih ka? Salaba nih. Iya. Cuma tidak boleh puasa di hari lebaran. Cuma matu ya, kotako. Pemerintah menetapkan puasa hari hari Senin ya, hari Ahad, iya. Ketika dia tetapkan itu berarti kemungkinan matu, misalnya maka dia naga puasa tadi, maka dia naga gena, nasabak dia naga berpuasa 30 hari, maka kami berpuasa 1 bulan. Nah iya sange siulak kada 20 seraso, nah kada 30, tebang ya. Cuma angka tau panrita maka dah. Iya ko 20 asera puasa aja monri mulo malepa. Gana 30 tuh. Karena tidak makan sebelum lebaran itu dihitung 1 hari puasa. Boleh pi malepa na pemandre, makanya ko Idul Adha hai deto mandre tetolo malepa. Nah sabab puasa itu 9, 10 Zulhijjah. Jadi puasa 10 Zulhijjah itu puasa di hari lebaran tapi toma puasa demi na tomandre tolo malepa isunahkan. Iya ko Idul Fitri isunahkan manre mak dusa napalo malepa. Iya ko 20 ya sera puasa aja tandre talo malepa. Gena ital 20. Itu kalau penjelasan di ilmu hikmah. Ada 2 penjelasannya itu. Iya, saya kira iya naruh pangolongan mali bani wati Pak Bahar. Mini teterua. Saya kira iya naruh mudah-mudahan saya dampak ngangi yang paling pokok. Saya dampak ngangi bali bolata ke masalah. Saya alpa 2 bulannya. 2 pulang nggak kayak anak alpa apa iya. Macam ni kak. Jadi memang kemarin sapari di Sidrap itu saya nukan. Mereka kesiman no kok jama-jamai saliwar roh. Karena dia itu kata watas tas kode. Jadi saya membelok jadwal sekarang itu. Tatalum ngesomilalasi dia kabupaten. Soal 1 kabupaten itu hanya 3 hari. Sudah itu pindah lagi ke kabupaten lain. Jadi makin rompai biasa ye sitaruka 20 kapito sona deurewa. Jadi macam ni mak. Terakhir star Kalimantan finish Timur Leste. Jadi naro kadai tak bawa ke apa siulang apa ya memang ko Rajab dengan Maulid wilau kada kosongkan saja di setiap 1 bulan itu. Dengan Ramadan juga saya minta dikosongkan karena tugas di luar. Saya kira iya nau pangolongan ni Bapak Ibu sekalian, magi-magi napa barakai pong Allah Ta'ala.
Iya, itu tadi amalan-amalan yang kita persiapkan untuk masuki bulan suci Ramadan. Engka balik penutup walupaiwi. Angka kama meraji-raji ma puasa nasad dingalena. Biasa tuh kasih anak ta biasa ta pak guru toh. Dia tu gaga puasa si polo kok ya gamai puasa latihan ya sana. Tapi pak guru ki ya ko ciaki madak ka ciaki maliwasan, ciaki madodo nyawa, ya ko manre subuh. Alaki nanre aja tataripa kanren. Sajibawa ni nanre ko paneta napaki malawai rinu tania kangi untuk minum untuk sahur napatinung ya roe inungi jolo napatapalenda napatajapu ya ronanre beta sapa ya malibu ya kongka malibu-libu ya ketibiasa nanre malibu-libu pada goli pada ya tala timawi ya ro aja tanre jolo timawi napatemak bauna tabacangi la ilaha illallah muhammadar rasulullah napatanre kasarana napatemak napatala siaro aja timawi langsung tapatama sumpata tapi tatahangin napasae napatakam kemudian kita makan kemudian ditelan tabaca la ilaha muhammadar rasulullah yang ketiga tanre biasa nih napaki malapakan rem yana tu nakada pandai nyawamu pandai rahasiamu pandai ruhmu angka tu tahu dena maliwasa tapi madodo nyawa dena pandai yana tu nak ni mau jolo dena madodo nyawa kemudian ajak tapak genap bali timputa tapak ganjil deh aja mau jolo aja mau tarekengi aja andre moki ya komeni maso ala ki we tinungi napas sajin andre cede na yero tabage telu pacapurang iya pacapurang eta bage telu napatanre napa komeki minu kopi numoki kopi meki minu ngaga armoki tapi matu terakhir we pacapurange alaki we aja na we esa alaki we napa tomang angka tu kurilalang mapalla macakke baru-baru betu ya kok kusumpange tu we kadang mata mapalla macakke iya ko macakke itamai matan ramo tu macakke tu tama pada we esa letu ilalang ya nanti asa we na alkausarinu namolat tu wani de tamadakka iya, namo maga rajina jamata, maka dalau mak dompe maga made, namo tiriwali pusat dia namanya madaka pape nadinge, dia namanya arakong, yaitu kuena alkausarinu pacapurang, iya miko iya tu mapalai tamma tate 10 mi madaka ni, jadi ya natu na silalung ya tu, macakke mapalla, irasa kamu tu, pada tu esa etamo ke tu macakke, iya na rotala pacapurang, aja na tapole wa imunrina. Yang tu nak kada wena al kausar mola patutu itu na masuk na bawa dua ngaso dua pania tu pak dia tak mendekah itu barakah na jijiri pake ko tomelo apa angka tu tau ko pura ibu ka madodo nyawa pura na buka sandre tasoro nasa dena ya ulela masigi ko makone dena pandri rahasia na tu itu kuncinya jadi ma puasa sunnah ki ya rota pake dena masih satu desa urasaka makna memang dan banyak jamaah yang mengakui makna itu dipakai menyamang saya kira cukup sekian akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.